Sa tullach ó CBS An Aonaigh idir Colásite Naomh Raphael bailach a rioch agus an daran tmánta áta bhaintach ag Leathcheannais Corn An Crócaigh masíte ar an séla déag de bhharrta i barc an Crócaigh. Carach Bambernach a Montrátrata. Concha Tashtil. Bishi Sugar Dask an Tainach. CBS gur héad scór am siú. Fortin Tamsha Aidan O'Connor. Aidan Tidagama spás for Hohain. Dwi'n siarad darman yn shit hurt leis. Fortin Ashagay O'Connor. O'Connor fóta gimar leis. Buaicphointí Ishil beidir siarad chagas Torcol. Agus an tá beidir a lon tusach am Tainach. Danny Quinn a chus a stas a gól fiera. Agus sin tús agus scór bhí tastal. Teda Gadasig Vince Costa. Pass lova Doncher ta Seinnteoir TG4. Will cool on Torcol. Cool intach ag Bobby Feeney fiera. A chonig sean pass agus a pass cliste ó Vince Morgan. Agus a Seinnteoir Húlan seo pass lova fáte Ash tá sí fáte again O'Connor agus that's the goal. O'Connor Homo. Dara Campbellse, she's in Doncher, Doncher to the Murray, up is Sugar Doncher, Tio Kufate, Tashi Fate, again on O'Connor. Skirte Galorish, that the Rohul Fate. Agus Zeta Shashin Vekilno. Stephen Keane, Father Hincha. Brute shot, Egg Morgan, which are on the foil for a score. Fitzmorgan, which he fire, Hashi Haran Seston. Ta Crumpa Carasso, at on the foil could have score again. Ag Vince Morgan, Campbell, Turtlesh, Fáte Colleen, Cearta Bulte, Ag Colleen, Tashi Haran Saston, Ag Farwell of the Harrier. And Rater, good shot, Agus Tasha Hart, Lady gCluiche, Agus and score killer noch, Cullen Colleen.